O folo pa patalo fatu sa boilo faso so ko divanga le fiafina wa valu minutu te daily to line lima ile toto fa wa Bluwave TV. Ya ba sio proclame o le Tautai ile dei foi vanga le fiafi. Aso lulu nei io aso suba lur masino yu lai fe ile vave o le anu kai mieri. Ona mele ia aso ia sa fi we pe o fa kali kadinga ilangi o vai o por se fa kali ngosi ungo seso. A o le mele wo ia. Sa o le lo makua wa tele ata me fia fai a wale ai se tai me fai a maro sa mo na tu pere lo to male nganga o mai o le dei vanga o le fia fi o mai palo le nei aso e se for fita i tunga sa feta lo e si o tanto wutro ia mai le tafa ile tafa le mata fanua ile si u fanua o folo pa talo fatu pa ia o Samoa ia o le paile solo ele ia se va vena nga fa tolu beida sa mo o le tu tofio le tu o le au mamala io e mai fa so ngo o le tu folansa bi ia le ngale le yo le tua ia o le o tau te ia e fai vole de yaso pe ia o pu e fai ale ngale tautai a o popo fala le au triuta ia e loi fai va mai kau kai io e fa mai fe allo mo ko kau kai ia o le o makala le fa se se pape mo me se ia wa fo ia ila to we le sili le ta po Samoa fa ta lo fa mo folo fantu i le dei vanga o le afiafi sa ma fai nga le vea ia no watu fa tini o tu sala ia pe o ye stala asia ta pele o ye stala e le ma fai lava na to suia pe vai le fala oto o Samoa o le anturu tofia mai lava i mo te tele se ia pa ia le au tinifu ma le tupulanga lalo vao si o tātou tiru po fea le te maua mai ai le tātou unanga le vanga o le fiafi ia le fu ametalia le tautua upu ia wafo i le longo pui li ina o lo tau pa ia malo o tau mamalu i le nei vanga o le fiafi fatalo fatu i feo i o le tala le lei o ke musu au ke alu loa i sa upuru kalami ai o tele i va a fea le vaenga lea po o le i tūtino mamalu lea o le tātou o nanga ia ma le siva tau fai so o se aso o i lantou fa mai o taulanga soifua ainga o i lantou fa mai o lupe fa lele a no mai tu malo ia a o i lantou fo i fai mai ua fai are fai va o sa le vi le kele o kaulanginga e ave fio yo le tala lei so se fata fai taulanga e kale si kirisiano o mo le tanto butro fata lo fatu asia ta mo folo fatu yanti o tau de vanga o le afiafi le fono tele o lo o fa nga solo i conference ya le metutisi ia mai fa sino TSS o malava o le lalolangi e au fakatasi Samoa fa malo antu malo lava le sai malo fai va ia me se fo mata upu o lo liuliuina fa ala au mama fa wale to fa o le sunga fo ia te nano le utanga pa i o le kalesia ia wa o kausanga fo nge ke fa su nga kofi o nga ngisi fo i wala o pension nga malo mo malo ia o nisi o le a tofi se a fo ia o fo i tu langa o mala fa bena fa talo fa mo volo fa tu ne vanga o le fiafi o lo fanga solo fo i tu langa o le usunga fono ale worship center i tono Samoa ia fa talo fa tu mo volo fa tu ia nga te le te fo po le sunga le apostolo ia le sunga ia to o talo li ma fretua le o filifilia sui tu langa fo i le fionga le apostolo ia vilia ma fo ia o vala au fo ia i lona matai ia ma so se fai fia u mala fa talo fa mo folo fa tu le vanga o le fiafi ia o nga saula o kako fa kalofa mo fa malo atu tama matina ma tu o le vanga o le fiafi o mai o tou fa mole o tou fa na o o tou ainga fai fa le leila e yo na tama matina ma tu io e awe kenga unga ukele fu ile le pie kau vivila ai fai le lei o fu malulu o fu mafana fana ia wala ngai mo ia ai kau feu wale saure malulu lo o ia nei ai fa le lei ila jo ia u mau fo i nei ia tu wanta foga ia ona fele o tatu fa talo fa ia te o to lunga o penga te fa ilangi ila jo e fie buli tai le lei por kalame mai le aso nga fua se pa ia le aso foraile o te fatalofa ma o wo folo fantu io e sugar fa fia ngai nga ia Joane tamali i le pua fa te le lava o se ava no fia fo wo mo tate feilo iai tasi le dei fa fia ngai nga o lo ia fa o nga ina lava malana e kalesia
au nanga nei te mali Samoa nga te le Pacifica ma fe kawi o le Victory Shippings ia mana tuo ina le ai fa o ngai na fo ile lanto ngaruga va lua ma Tasi Market ia au ina mai ai fa momoli ele nga te le uta mai fa fo nga te lo tatu containers se taimi moni tatu talo to ona tatu wa fe le ona ai tatu malo fa alorongia ai ono le taimi le amatanga ia ola fa malo ma fa talofa tu ia te oile te mai mo mai po o lau telefongi, po o kongo o lau moka, po o runga o lau TV, po o te tonu o lau ta vale. Ia, wha malo atu asiata, wha aftai taliaina o le au nanga le Bluwave TV. Ia, ile rei fo i vaenga o le hawhiawhi tātou te mafuta. Ma nei ai o le tātou wha atana noa ngai, me sio nei tātou malo. Lea ua tō ai tau nuu, to tonu o le tātou ofisa wha asara rau nei manukau. Se teimila, o tango lea introduce le le atu. Ia, se tātou toi whaasoa e toi mati nisi foi o mea sina le tātou watunu. O ke rei loa ia te oe po le hare matua o lo soi fua le te mai mua mai. Ai masalo o le taimi mua le ala e koe sila iai le mea singarangi. Ioi. O le awhaka e koe sila le iai. Pe whato a toi whafangu le mo oe e te toi whaafonga. Au ki ronga ngaka mai probably 50, 70, 80 years ago. O le fato a e toi maua leo se tala anga se tasile o ke le vavka ua kula yake ina i te fuwa sa salu mai lava le dei taimi ai mua lava foi ona ufa malo atu to te le o tau lungo le proklame Mele Brown na me se foi ia fata mali i poasa ia me se foi to fine ia hana ma uto uma le mafuta mai lungo le proklame fa talo fa mo volo fa anjo me se fita lenga ia le vau ia tina ia kolita ma uto uma lava lungo le tatou proklame fa malo atu asiata i le nei vaenga o le afi. La tatou atu fa mawina le fa avtai tatou company lango sua ona e fia taramea fa solo tatou proklame ma le ngata tatou malo fa alolungia a o le mana ia foi oniso tatou tala oto mai Samoa tatou te fa soa ai lungo le proklame le nei vaenga o le afi fa talo fatu Maria Tofa e malai no esele mafuta mai Samoa mai oko Samoa mai tu malanga tu Samoa le maua le tau te whaapale na ia le sa ioi a e ngofo ia le sa e peio le ua e koe ngofo i Christchurch ioi o le malulu ioi whatalo whatu mai to telo niso lo mafuta mai sa moa ile ni vanga o le afiafi o folofa ma whatalo whatu le programe Tasi Market whaapteitele lava le lango suina o le tātou major sponsor leo le tātou o nanga le nei mori le whaamalo le songa le whaafengenga Reverend Tule Foa tupai Larry la via la mafuta mai Samoa kau so aku ska ku soka inga ai tau nga lava tātou containers la wa fata pena mai e amuli se taimi ona tātou tala noa lea i le tūlanga o le aso e tau nuu mai ai le fa ngai na foi la unanga le Victory Shippings i mangeli whaafteitele i le Pacific 40 ma le talo for voucher ia le fionga le pepe ma le fritua ia falute tu sai o unanga ya me se fo lang suai no tatou proklame mai lea fiafi nga te loro Maota Samoa service station si vai tele o le fa malo ma fa te tele ColourShop se mata vele ga tele o le Samoa Tourism Authority fa te tele ya ile au na mai o to au ia wa fo ile lang suai la fa lawi lo ino to no si o tatou but so i fiso ba le tau ma taka le vaka le fiafi me lusi paia mo le tolo fanga an seta ma le proklame e le nei vanga fo o le fiafi fa sau le poa ta fili mo mosu le mafuta mai fo le nei vanga o le fiafi fa aftai le mafuta mai fa aftai tele fo ia te auto share le tatou proklame e le nei fo i vanga o le fiafi la tatou atu le malolonga nga o nga fo i mai al tatou malolonga fa felo ai le fionga le matua ya tau ili iyo o kamasasa o ha iyo elengi kamasase iyo tamasasa o ya le fionga le matua po le sunga le matua ya tau ili afa Maiava malana au va le o to ai tonu o tonu le marunei po le tatou ofisa au wa le fa tala no nga sitasi o me sina le tatou tonu ua makua ele se ka wa mo ua matua mo ua tulava ai fa tai le fo i tamali ia o le atunu e lona pulu nau ma lona ma e le ua tau mafai e toe fangua
le sau ai wale vanga kofa ai au nga mo tupulanga la vawa masi o tatou putunu o Samoa pe a mai a tatou fa salong fa business nei talofa lava Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market ni usila nei tatou o loa me tau lima ese mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano Bluwave ula fala ula nifo titi furumua fa pe manifo oti Maleano no Ionisio me tau lima ese te filifili mai ma fo ia tatou tau mafa ese mai Samoa e pe oia ula mafe fa pe talo ulu mafa ise tau o fitel pala nei lo le numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lo na Oh wow, không có mix vậy. Just give me a second, eh? Hello, Auntie. Oh, Mayuko. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng quen Auntie và tôi là mang lunch bao kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Chị from Mole sorry. Yeah, okay. I don't have a lunch. Thanks. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talofa voucher. Thanks, Talofa voucher. You know how much I love you? No? No. Talofa and warm greetings from the Samoa Victim Support Group. To our valued partners, to the extended SVSG family here and abroad. With due respect, I represent the SVSG board, SVSG village representatives, and the beneficiaries of these support services to officially announce the SVSG online fundraising, Saving Lives 2023, scheduled for 29th of July 2023. It has been 18 years since your SVSG has been serving your community. SVSG serves vulnerable people through advocacy, casework, shelter for abused women and children, and community awareness on violence prevention. Children come to us pregnant from incest rape. These children are often cast out of their family or are unable to return to their villages due to danger. We support young rape survivors, sometimes only 11 or 12 years old, through their birthing while under our shelter care. We provide non-judgmental support to young victims of sexual violence so they can bravely tell their story and seek safety. We provide shelter called the Campus of Hope for abused women and children before and after their court cases. We have a school of hope on campus so the children can continue their education while awaiting resolution to their cases. We have a network of over 1,000 community leaders volunteering as SVSG village representatives. They are the backbone of our work. We provide rehabilitative counseling for women, men, and young offenders of violence referred from the family court and youth court. We operate a free 24-hour helpline for anyone to call for help, advice, or referral. SVSG is the only refuge in Samoa for abused women and children, and demand for our services continues to grow. Through this online fundraising, you will be supporting SVSG to keep its office doors open, to serve the vulnerable members of our community, to provide shelter, rehabilitation, education, and empowerment programs for abused women and children, to be the voice for the voiceless, to advocate for relevant legislative changes that protect the rights of our vulnerable people,
to raise community awareness on ending violence for Samoa, to operate the helpline and provide timely response. As such, we are appealing to you as family to please come donate to the SVSG online Saving Lives fundraising now and on to the 29th July 2023. For our overseas families, we will inform you in a later date of the locations where you can present your donations. For our local families, you can present your donations to the SVSG main office in Apia if you wish. We pray that the God of blessings will reward you according to his holy will for your kind donation. From the SVSG board, management, the SVSG village representatives, the abused children and mothers cared for at the Campus of Hope shelter facility, we say, Whawhitai, Whawhitai, Whawhitai te lau. Wow, 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 wow. Okay, I'll come back to you because I really want to know what that was. And a jaro fatu Samoa pe ona o whaelo antu e taliu mai le tātou malolo. Ia ona o whawhelo ai le tātou malo whaalorongia. Ia le sunga le matua ia tau ili. Ia alpha Maiava. Ia ele tau whaelo ina. Ia le reifo i tabali i le ngata tūlanga i whaasalalaunga. Tūlanga i ata tifanga, tūlanga i ngā luenga, ai maisio tu mai fo i maanga waa, e le tau sula le whalau i. O le so, o le whaila ua pūlo, mai le pūlo ur kamaloa. O ia, o le director, whaurulunga o le Sounds of the Moana, composer fono. Ia, ma se vaenga o le ama whaatalitala noai. Ia, maisio o tu tamatau, e si uso la titi po si, atali i lea sa ia, ili na antu, ia le nei fo ia instrument mana i o le antatu taratala noai. Ia e suafa ia tu i fonua lava. Uluaki. Sa Uluaki. Ia le noa, ia na Uluaki, I need to learn my Tongan as well. Uluaki maka Kaivelata. Tamasi tonga, tamasi kopi. Anyways, patalo patoli. Hello, Pito. Ia, patalo patoli la usonga de matua tau ili nevanga o le afiafi. Talo watu po ila sunga siata ia ala ngola wata tu vai mai le vai aso le ngana kiripati ia be ona me never know if I pay to come the Maori ile mamalo fo i o tatou uso mai le vasa Pasifika po whanau wale mona o tatou o tumotu e sui fefilo i le afa le ta wale mona ia e whatalo whatu po ile maro le tatou tanu o lo mau mai fo ile whasa launga mene nei por kalame matango fie po fie lawa fo ile tuer tilope ia e amata mai lawa i e o tau suina le ipo leola i whata whaitaulanga i fia i tu SS ia o pa ia mau whaingata ia na ua te whono whaapi ia tu na ua umana whaatu loa tu e asiata o le urupoa lama le whailoa ia e o whalofa atu po ina mamalu o tātou uso mai tonga ma motu Pasifika whaatei siata malmatua manoa tālofa lava. Ia, whaatalo whailea ka le lei o le tātou tapa au siri le langi. Wa le vanga mawhinga nuenga mua mareu po lea. Ia, i si tasi o ala leo na tau te si la fia o te watu o lai kama matu wa ili kama noa. Ia, ai le imaua si taimi ma te sao whai whakasia. Ai ono le popo lenga i la vevea whakasia ma urupo. Ai ui o lea, fia ko le loto. O lea o maua le nei lao o mani noa. E ma te whatasia i male whionga ia tau ili ia ala whalafa fo i kunga. Kau ili lea, kupa i lea. Ia,
vai ia. Ia o le tauso. Ia o le foi la e ile au va. Ayo na mo awina mai ele fio ka batua ya tau ili. Ia se i toi fafangu ma toi fa tala no. Ui o le o lo ke vai ko di o la e. O lea e te atu motu ese o Pasifika o lo pulo e whailonga mai ai pia ke kau Hawaii, you know, o lau ula, ma le selu, ma tūlanga whapena. Rea di e sa ua, di ma le Samoa College, di kukungu. Koe kuka ia i ngāre i le saola ingo sa kukungu fongo i ngāre. Ia, ai ui o lea, se whai se tala. O lo ke fia whawhisidia. Ko le manga yo le dinga e lau kamare o le pu po le fango le ala vale ta ungone ma fa na esa uno il vanga le fa mo to ni pa ta ese te mal fa sit ia e a peona tu le no si fa fe lo e tu ia si o so tala voule tu sai fo i mala tu manga Uluaki. I'd like to give you the opportunity to quickly greet Evan and Tongan, introduce yourself, and we'll go from there. Talo whalawa, malo lele, ko kuinga, ko Uluaki maka, Maiava Kaivelata. Malo. I got that. Yeah. Yes, I did understand that. You know, if I may say Tasi o sua maoli e sua whaia ngā iwi apanui. Wha mai o tātou e Tasi le tātou ngangana o le ngangana le moana. Ai pauri me SVSG i o dialect po le whaaleonga. A tono le tūle li ngā o tātou whaalongolongo i uso ia mai tonga li ngā tōpo i leo ni siwa e ngoni ue ma toke lau. Ia e tala atu tu sa whaaleonga o tātou ngangana. Ai o le tu sai foi mai whaapsiri. O le whamoe moile o lo matu tau mwhai ai. O se awala fo i le toi ia o le toi whangu ma toi whaamanatu ai nisi o mea sina le tātou atunu. Le ngata le tātou atunu ai whaapia fo i le vasa moana. Nā awhia i le vaitaimi o le taunu unga mai o tele o anga nuu e whafo atu o le moana. O anga nuu nei wha a Asia i lunga, o le wha a Europa. Ia manisi lama fo i la tau na taunu unga. Nasa ili maa lo mai o ta i ta o ngā sami mo tātou whanua. Na a mai lola i o la tau awala tau mawhai e wha awhi mai. Ia mata pēa tuai manisi fo i o mea sa tā ua ia tātou. Tai peila o le pena whafonga male tunu, o le me whaili le ta ua, o le whangu te tono le ngangana Tonga, a o le vivo ko e te tono le ngangana Cook Island, o le ihu ono ahu i te tonu o le ngangana Hawaii ma le ohe, le anga o le latou e tupunga kuni la au o le ofi. O le pe o le melana pe e tau sound familia voi le whafonga le tunu. O nisi la o Samoa, o le tasi walu lima fitu lai to tonu wha maunga. Whai mai o ina wa ai muli e le tangata i le whangwhango Samoa. Ma wha longo ai fo i le whangwhango Samoa. Ai o mai le vai te mire nei lau sa iringa. O te masalo ai o mai tangata mātutua se i tau le au tinifu. E le eisi si o malamalama. Mai tali tonu fo. Sa iai se whangwhango le tātou atunu. O le taimila le nei ai le talanga o Samoa to tonu le whale mataanga lo te papa. O lai ai le whangu e tolu muli la pa Samoa lo te toi. Ai lei fo i te Samoa i loi. Ma lo fa taita really. Wow, tautia. Now, can I just have a quick hold of ile vaenga le sa what am I allowed to hold? Of course. Now it makes me ole to te sila mai e tali fo linga fa penei. Now ole e sau sa ili linga sa o fa ro fang le fa fonga me foi le manu telo le antunu. Ai o ke le iwa ai i se fangu i lo uolanga anto ile atan fa sino mai aja o ele sunga tau ili. O fangu e lua lai to ila lo le museum. Now wakau ia ila sau su esu e nga o fia kau kupunga mai ai o le afu iso nga fa o nga inga ai afu i se a wakau mo ko pe o makware ko faia. Tamilo sili mantovo i ai le ifa tua se fa soa e te taua i o le tatou tenu e tala lasi le. Ia mali lava, mali. E mau ese. O le whaafenga tāwho i lao ni mau e whaaso atu. Ona o mau e whaatatau i mea tō tino o lewa na mau atu le malamalama. E iai fo i lale papolenga fo i le abatu se whaaso atono i ai lava i la tō o ese fo i sa la tō malamalama anga. A whai e iai, ese lo fie. Mana ia. Le anga e leo se tauwanga. O le tele lawa fo i o moli e le whai i o ngalo le o pole. Sulu, tele sulu. Tele fingota. Tele fingota, mau. So o le fangu la ia i tala anga wha Samoa lai to toi. Mana tua oi o le te tala no i toenga.
o mele i umanga ka pēle au vaenga ia ngō mai la ko whaila. Wha mai la tō, o le maulawa ia Samoa, o se mea whaili sa whaungari tupulanga. Sa tele lava la o na ili e tamaitai po wari ifo. I taimi o maftanga po o e vanga. Wai e tari whaapea fo i ia le maua a lalotonga. Tari whaapea fo i le maua ni we i le la tau whangwhang. O le o ila, o le matonga luenga. Ia au tātou tanga i le lua se lau tuanai. Sa whaila wasi iti o mea na totoi mai o tātou nganu uvanga na ile ngangana. Mali. O le nau ta inga. Ia o tu lisi lua se lau tau sanga o iluma. Ua le lei atu le tau nuunga o le saa le tanga nu. Nai lo o le saa le na tātou nu umai i le lua whilua tu. Ua ato atoa ia ua whaatu funanga o expressions of art mea ia Samoa. O le ale aunga. O awala nei e tele na pipi ia isi tu pulanga i le ngangana. Pe lei loa wha Samoa. Alai loa pe se fetu lima. Pone alava. E whaapea ia meto tia ese pipi ia tātou le ngangana. O ila, ale ai ia tele o whaaleonga nei. O nisi neo ape whi au ta anganu. Se whai mai le mau whaapea whia o na au mai le pea. Le tatau. Na au mai i whaatunga. O le pese. Ia, o mea nei sa whao ngā e tātou e whi awea i whi au. E wha ai titi ei, po a fo ini langona ngai na vai taimi. But o information nei, pau i o vai ngalai to toi. O lo o matu sa ili pēla i ai. Wafo i wha mai ale tala fo i lele, e ngangana me ale whangwha. Pela tonua. Au e sau ngua tau iri iri. Te taimi fo i ia, whao popo a mesi ia leu so fo i pa. O le warula u mafau fau le upuri ngei o le whangwhangu. Wha ingoa ai. A wai kai fōringa whapenei Samoa le whangwhangu o Samoa. E whai fo i le ofi, le la auro le ofi. Now, warula u mafau fau i le talaanga o Samoa. Manga ia kele vaenga o mafa asoe mal matua tau liti. Warula u mafau fau le talaanga, le kalaanga le ngā awa o ia o ngai Samoa. Whamai, o tātou o tangata wholau. Myself East Asia. Tasi lea mau, e se mai mau wha lea ngangu uvoi lea kākou ngā usu papa ele ia papa sosolo wha e ngā wha. Sia tau lam tala. Ngā o Samoa, wha mele mo Samoa, ngā whiola mea Samoa i Samoa. Ai, ile vaenga lea o le awa o ngā lea ilo ngā Samoa. Male fatu manava o le tātou fotua i mai male tō ai tau nuu i ele wha atu moto le Pasifika. E lilifa mai la leo mai Southeast Asia. Now, o le ala uke kiro. Walanga o le mana i o le tātala noa. You've been to Asia. Some of, I've been to little, not many as you are. Wa o Filipainga. Wa o Iapangi. Thailand. O kungu e koru o afia. O Filipingo a la le tunu pito umina o nofua. O le ofi. O le kasi. O le la aulea. E kai pe o le ngiu ia ka kou Samoa. O le la aule koi pe o la aule ona le so se mea e fausia mai le ofe. E pe kau iai la se so o kanga walanga o le ofe fai eri ka kou whangwhangu. Ia, sa o leila wasi ata, o le mea lawa na e tauna mo mua na awa ieri tātou wha mo mua o mea a mata mai ai te o mea nei tulo lawa ngutu mali afi. O le ofe lawa iai lona tala anga. E matua i to tonu o Asia e saute, pe ona e sauno. E peila o Filipaina, o baenga e na. Tusala au tātou titilo i wha maunga fo i le matala anga o le saunga le fōlaunga lea tātou mai le amatanga tau mai le mele i Samoa mamotu ese. O na wha whaingofia fo i lena e malamalama ma e taliaina o i o fo i la le ofenga sau fo i le ofenga i saunga o kangaka. A wai le iskanga sau fo e te sauma au mai mea sa e wha unga ina lau si o manga. E toi amatalia i po ofia lava le me tau nui e whainga malanga. O lea la o le ofe i o lona pitanga le nao Asia i saute. So o le tele foi la pena esa no o le tele foi la fa unga ina o le me fa ili nei e patino i le tupa tamaita ia e ia lo ma fuanga si a tele si tu ale ase o te tonu o le lalo langi atua o fa ili fa penei tu lo lava le ngut e fe ula ile e le ngut ia na o ta tou lava e fa unga ile leisu ia o le mau ese wa mantua e paula matonga luenga o le tau mafai e sa ili po o a mau o lo to toi mai le vasa Pasifika le anga tātou i tasi whātua vai e se a tātou no o tau no mai korones
e le te talanga fa mai tonga su e to la to wa o Samoa Mali. le te maua u vele sa o lo tau ili pene fa so e na mai o ile kangongo ili mal kilo mai pe mai so Kilo mai ya e iyo. o me o mane le angole tato vasa pasifika sa tato fiangai e le te ila o mai me fa pe na to tolu ya tato o ni sila mau o ta mai tai e le pe o li ila ngo li ila vai vai tami e tawa le tawa e puipuia ia le vafe o loa ai o a inga manu o tātou fo ila mau tātou ngutu se itu lau. It's capable o upurelei ma upureanga. O le mea la lea na tāo fiele ngutu. Ai tu i leisu na no ia mawele mauri. Ka pia wharu Samoa. Lea fo ila a tātou mau le whaakiri pati. O le ale whaatalofa. Mauri. Sau mai i le maori. Mauri ora. O le manava o le ola. Fa mai lau le isu. E maua ai le manava mama. Le anga i le tautala le isu se upureanga. Pe o le si tu le fa upo i lato fa pia o te masalo ho ya tonu fa pe na Samoa le anga le o ye sta to mau o to toi vanga na yo le ta te lo sa ya ile ka ko fa fa a o le lo Samoa bo fe me o alu ye fa fa a o mana yo lo sau no la ka o nga paule mau le ka me ponga i sur kus pa ia ina o manga va ku manga vola e wa ale ta o mai o le mana va mama e lo winga e re ki ori fai ma mai mo mi furu ngu ka ko ala ngai ka sa wi marka manga o mana vale mama ai o e to e foi mala utala la ile upure le fangu wale wa e sa no e su enga e pe e tau li lifa mai ile fai ngonga le mele fangu ai waru na uma fau ile vaonga ngana ma le upu fa Samoa le fa ngai le punia lava ai la tu fa tu ma foi le la ku foi ngunga ka fangu le la to fatunga foi le tatele tatudi pe fa fangu ila pele a faila o le wa o mai le vaenga o se tuolo sa ili ilinga o se mea sa fa o ngangi e vanga ma tulanga foi le ilona tulanga mamalu no go winga a tatango fila e tu i se ata fa faingo fie mo le temine e ili ya le fangu le sika maika moe e ha mareli i onga vai. Whamai no rea marangkana. Iyo ia rea yo kere kaka kuli pe fangu ila upili. Whai rere, ora ke kau soi eri o kau. Ei, e wai i o mantua ai o mea. Ili whai poi ponga o nei mea manei tala. O le tele ala o se fesoswani le atu. A wane i tātou tau ma whai e tuu tingi pusa, whaonga i na upu. Tangolo la i e tatala e tala i tuala o mawhauwhau. O le fangu le ngata i le fangu atu o e te ala whai mai e fangu langona. Le nā tonu. A tono fo ila o lesi a wala lea na wha upu i e le fangu. Tangia le pumate. Tangia le pumate. Matu o nisi nei o tō inga o le tātou ngangana. Tātou te mauai wa le wa e whaalongo atu nei i le fangu. E se ale ma lia o lona leo. Ai ai foi male na ngona fa no no ai to ton. Ai ai foi male na ngona vo le a tonu e umatuloti munga la mola ulaki. E tele awala ese e maua i lo fa ali. Ala le wa so ila sunga pa on mele tu puia tato ma tu vai te mira nei. O le tau e tau peno fat e tau tala la val fang. Tau ma fai ti lo foi le. A tatango lai ta, a tonu tu sara leile la ngona e maua e si atam tau i le lua whelua tolu. Ma le na i li ina le fangu i Samoa i le tausanga i valu sa furu. Le anga e tu sara leo le fangu i o, ma le leo le fangu i. O na tatango la i o ta mawhau. Wani mea sa tupu ma whao ngā i le valu sa furu, sa le aini wha teknolosi o le nei. I atom no le na. Sa le tele ni me wha la veitanga teina waite. O tapua inga. O le tamu fai fo ile tu mai la role to le toya ina you know it's all emotional e fai le langona so o le ala wala se so langona pe e fa longo ina fang e le se fa tu se ia a tonu la vai mon na tonu la ole mana ia vai nga wata fa so ai nei fa so mai foi le maro le tru wala nga tau i limla po kala e tele okay involving ala tru fa so mai wala nga le mfa na o mai lo ko mengi fa mo ele mar mala mai o ke fa le nga mi ia ai au mai sau ko mengi mamalu maso fa lo tele pe ona sau no le au ta to te fa pu mo ina pu mo le fa ngol ma fo ngai vai nga le ai ma fa ona ta to tala
Iwe. Ina ia tau mawale. Waka mo se sa ili linga de mafua anga la. Ua mo wak waipe wade koe whaonganga. Wa tau o isi sa ili linga lau whionga tau ili whaonganga. Ia, whātai ma whausira si anta pei o le si tūre pe una uwha aso atu. O le sā lea tā uana tau nuu mai talu le tu lua se lau tau sanga talua. E tau nuu pūpūla wa te rōle ngutu mani afi. Mali. O le tele o wha mau maunga o loo iai. O wha mau maunga e tele na tu ua lalo o tātou tangata e na whaia wha mau maunga. Yes. O wha mau maunga fo ina o lātou tūsia. Mai a lātou wa inga wha papalangi. Le nā tonua. Ua tā no filo mantua la o e vai taimi lea. Sa le ai se tama loa sa mo se luma tua sa mo sa mala malama ila mafu anga na wha mau mau ai i lātou. Tā ngofi lola ia wha mau mau le lātou wa ainga wha ale Peritania. Pau ngau tō inga e te toia tātou. E ila tale o tu mai lunga. Iwe, e tua. Leo lau ke vai kula makua ili marka kare ronga pona isu. Yeah. Le tūlanga o le. A walu le tā wha soa tau bidiri. Wai kasi le ngā vaenga, ia le fo i tau whaile a onga Samoa. Nā tau, ia ufo isu esu e ngā matūlanga wha pena. One of the thing o ke e whainga kā ia le soifuanga le nei ono ta, o le history o kaku waku. Yeah. Makusi e kaka papa eri. Ioi. E tau momwe. Lea la o toe tau mawhai atu na inisi o polo fesa, ina inisi o fo mai ma wha ato wha manino le anga nuu male. E kau koe kusi mai mea hala iso iso nga peila le vaenga lea o te whawhitai ma tono upu lou i lou songa ma lou mai mai. Lea nga e sa o ailau sa ngong, o nai o tātou tua e le whape u whaata waka vane. Lea ai. Tālo. Sa li miki re ngirisi, o pungangana tu sa o. Mai le tā ua ia tātou mea nei. Le nā tonu na. O lana iai lava le nā tua ma le tiute ma le whaiva le Samoa. Le ngā. Ma le tonga, ma le niwe, ma... E pau fo ila mea ia ngā waku kapapai. Whaamatala i loa ngai ko inga ngai ai. Ia o mea anea leo tato wa ai. Ai ua ngaloma. Ua ngaloma atu. Ma mou mali atu. Le tāua. Now, o isi por kalame o ane fuafuanga whaata o to le sounds of the moana. Ma lau fionga o lo whaata o to wan le toe au mai o tamane. Whaatama whausili ia o le autu lava o le o mai fo i le por kalame whaata i lau sunga mo le avanoa. O a mātou whanotanga i amatari ele, i a whamari atu i le marole atu nuu, ma lolangi atua. Wana o Aotearoa e patino i e le mātou tau mwhainga. O le aso ngā fuana, i u lai la sos fumal fitu. O le mātou maftanga mua lea i Okilani. O le autula wal maftanga e toi whaailoa atu mea whaaili nei pei o le whanguwhangu. E iei fo ilama le o le ofele ta o le panpipes. Ia o te masalo to te leo tātou o lo mai moa mai. E whaapea tātou na o Solomona e ilana whaili ofele ili ho ilea. A o Samoa e toi tasi lana whaili ofele ai tato e leito no le Museum of Berlin. Leise Samoa soifua i loa le nei. Leise Samoa i loa pe whaafewhea o na whau. Lei po ite sa mo e isa na mau pie fa afefea ona fa aunga. Ngai. Ia. E iai po ila malesi me fa ili na e wa ufa aunga ina ia si utamatonga leo tu ifanua. O le tuki pitu. Ia lea na ufa alia tu lau sunga se iai si taimi fa iloa tu le malu lau au mai mo mai. Mo meo ofe nei sa te tuki e sa mo. E lea na tātala noa. Sa fa aunga i faiva. E moni lava lau sa uno. O aso ia i le tinga malia sa moa. E te tango whaongale o whe tuki ai le pau. O le vibration la po o le... Kino le whasa mo vibration mo lau sungo whea o le ngaolo. O le ngolo. O le ngaolo mantua e o malie ma manu le sami. E whaafiso o ta i frequency. O i e tele na sau ele i a pe a tuki le pau. Ai sa ungi ka mai sele le ugo le malie. O tātou mea whaili umala ia o le a whai. Ia le wasenga i toi wha manatu ma whaailoa. O au kilani la sos fuma fito you like. Ni Plymouth ia le asos fulma le val, o Dunedin le asos fulma le iwa, kala ia stete le aso luas ful. Ia mamato workshop la lua i tonu o Wellington le aso luas fulma le tasi pori rua. Ma le aso luas fulma le lua i tonu o loa ha. O le mafuanga le anga o Wellington e faisina, ta ape fo ilio maftanga le tatu atinu. O lo wala a winai la fatu pesi. O fatu pese, langa o tātou o tele na o whapea na o tangata e whiola mai ainga musika, o e fo i saa o onga musika. Mali. O le mato fontanga, tali e o ma, everything must go. A whai o oe tai peila o le atali i Uluaki. O Uluaki le i a onga le whangwhang, o le mea lofa na tuku i a yeronta ma, o le composer, o le fatu pese, o fati whatunga ma le fatu pese. Fati melodies,
Fatu pese, composer. Fatunga, rhythms. Faila o ia te oile tā lengi le nei. Sumai. O le autu e whaai loa atu, nei mea whaai le a tonu. Anu wale pianga umarong mangaia. Oh, yes. Ai e tanga i pia kana voi le Samoa, e le ai a se ma o ye silia tunai lo o le ulu ma le miti, ai sea o mea patino i a tā ua. E ilia foi lal fangfangu, o le mimi halanga lo tele o mawanga lele ngō Samoa o laito tono tu se siaman. Ma le tuki pitu le tu ye, e ia alo langona, o mea lava nei a oe. O le autula le, ma whai loa tu fo i le mafu anga na le iona mātou saunia se ata tifanga na manu mā lo i tono New York al tau sanga te atu nei le Cold Medal. Sa mātou sa ili ai tala anga o le amatanga o le fuafua, o le fangufangu, ma le lali, po le pāte. O le lali la ma le pāte na mātou whaonga ina ile tala anga ma le atu kuki. E iai le moto tau o tau Makeva. O le motu le whamea tei whaafolinga le motu o pulotu i tala anga o Samoa. Whamea le ngate le motu o tangata ua umau nato wola. Po e ua cross over mai le physical to the spiritual. O i ho e tele na whaatu funga mai e le malamalama o le art expression o Samoa. Ia pe oi tūna na mātou tango fifo i le lewhai. Au te whaaftaile atari, i le ango le tupulanga lea. Ia o le TikTok, kama ho. Le nā tōnu lava. You know, and one of my questions Uluaki. You know, being a young, talented, you know, you should have been, you know, most of the youth nowadays, they spend a lot of times on TikTok, PlayStations. Nothing wrong with TikTok, but you know, we're not discrediting the TikTok, but for you to you know have your favors in doing such traditional instruments, you know, can you talk us through that? So I think for me, it all really started from home. I was fortunate enough to grow up in a household where traditional music and traditional arts was encouraged and taught by my father, Maiava Kaivelata. So I think it really started off from there. And since then, I found a passion, found a love for it. It's my heritage. So it kind of came naturally in a way. But yeah, it all really started from home, and then from there it blew up to what it is now. Wow. So what are your future plans and as well, of course, and advice for the youth of the Pacifica, same age as you, in terms of our or younger? Or younger. Yes, absolutely. I don't think I can speak on any type of advice, but what I can give is my own personal experience and how I fell in love with it. So for me, it was just constantly being surrounded and just listening to my elders when they're passing down knowledge, passing down our cultural myths and legends, which then leads to our ancient musical instruments, which are now revived. So I guess it's just find your way of coming back to the motherland, the mother tongue, the mother culture, and finding your passion in it. Wow, amazing. I love it. Love it. Amuia lea tali, opu moni lava. E au jelo fo yo le fa fo bai matu el ta por kalame a tawili ili. Ta ua ia walangor ke miringai. Ia afa kur kamiki ke sa weili fo ma sa weili e pe la la ko ave fa fa pui. E lo ye se ta ua ia. Na minga na la tala. Ai ole ta ua I ole toe fa fangu. Ia ma toe fa manatu ma toe tapu e. Ia e toe to sina ai manono ai le loto. O le upule fa onga kuspa ia. E ka wo ke fie fa onga. O le avanga. E avanga no fie le loto. I vaenga ni. Ia mo for fa malo lo fionga tau bili e se no kauranga langa I melele. E te moe mana tu nantu e le ngata o Samoa. O le Pacifica. Ioi, e mawhaionga kako wha kua ma kako wha ma I ke are ke leo mea. But it takes us a warrior e ngake wholawinga le vasa o whaafika uri ngai e mwhau. Se me whape. Ia, ono le tātaimi. La whatu le wā atu ilunga la atu ilunga le tātou screen nisi o fufuanga. Ia, e sau nonga whai uli tā porkalamela o whionga tawili. Taia siata, ia e moana whaatu loa tfo I le maro le tātou atu se fina ngalo fo I wa whaamaru alia no le tauma whailawa le ngana whaingo e whaasoa atu nisi o me pele ia tea o au ia o te le tau mawhai e tala I atu me te tau ona I loe se isi.
le ana le mau na le tangata i lona ia o mai ma lona tupuanga ai o le autu ma le mafuanga na lai ona le lifa lo ufia i mea ni ona o sa utau mawhainga e tu usi atu pona ma sia uwhanau pea umatulo uolanga o leo na o wola mai e tae nga ilo malama e leo le wha Samoa a o art o a o le artist o tele la meo te fia ia i sai ti lava wha maunga o lo u nau ta inga ia umatua unei a ua mawhai ona iai se isi ba e ngai e le ngatai nau ua lau whanau ai mori mau ia le mamalu tu pulang fai mai e wa pe ale sau no nga tuai foi le wa loa e silfia ale ai senga ngana o le senga nu wa pole nu mana tua oi so se tangata lava ye to finga tai e mana a mele downtime o le downtime fa alongo i musika fa alongo i fatunga o le au nga le o mea ina ia umie o na alu lo ta sa e wangi kumu kan ka fali ai tumu tanga te fa li il tai au fa fiel fang ul po to el fa il tai au fo o to e master e pe o le tula e mole to e fo il fa tai lau sunga ma le malu fo i to pule anga ma le nei por kalame bala watu sa mboa a fai o lo e fi a wai le tato por kalame na o tu atu luma ia so ese mataulanga o mai tato fia ngai tato toi tau ma fai toi fa aula mai ni so me na tau ia te o ma o me nei te tau lea o le anga o laito tonu ia ta o ta ua ona e patino ia ta ua ia pe o se tala tu le male nga fa taila vai lau sunga manuela wat por kalame a tonu toi Moses ia vanua o te sa wai la matama ia fa ia o ke manga ke sau makama ki kele nga ayo pa tai tau bidi o lo ko fa siria o le mele le fa mo e lau sunga e sio fo tua o le e di fang a u ia ku o pepe o mea lai fa moia e o ma fa nga nga o te fefe lo to lua to lo wan mutu male e ke lo anga le ai ngi ia le aro le tali malana fang o ka ko me se ia o le di se ma one time e me te le lua to e fa irma to base la bla lau por kalambe nga ngana to e fa nga e fa fango i mea sa mo tu le no le uso to ili ese me fa can you pay us to conclude io e fa mole I wanna hear the fango now. Esa ver kami ki me taxi sa van. O lo wo iyo. Ala me lo dai no me lo mo fango Kalau ada malolonga favor proclame pia mai atatu fasalong fa business. Talofa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga I lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala I atu lo mau. Matonte fia ona pia mo o Samoa. Papetai la pia mai. We will see you again. God bless. Hello? Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko Makiva. Siyempre, kala mo, video ko ay. Pamangyo ko los fanga, umabak ko lang talo, fakal choy,
Sorry, e fia po. Ah, seri. Ang amin kasi kaswa nga si PF po. Uso, kaya ko kong member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko, welcome to Thomas. Maro. Payment. Talo for bacha. So wakau fa mo ya wa fang wa le wani Joe fa tala fa tu tali mo program mai malo longa masani i oi wo ore wo di ia ka wi di ma malang ka makonga le are wo kau se e mala umoi la meditate le kere moi e se de sleep le se de meditate ya onisina o mesina le tanto buturu sa o fa longo le fang alu le o mo wa le ko ise fang ia au tele le fo iyo ai fa tai le ta mali sunga ya tawili ili e me sure la tu team ma the sounds of the moana composer fono ia mo le toe revive po le toe au mai ngai runga ia o tu langa foi e tawala mai i le tu langa o tato e sina nei wa kere va nga saka ku talo fatu i si uso ya Lawrence ma nai maleo ta Rolani iyo asiata ole a se fa so mai si uso tonga i le tala anga fo yo le la tau fangu iyo na e se mera ka ku kara ngoi fo le fangu konga e se tonga o no fo ma se tonga ya la inga e fisiri fo na ngame talo fatu fo ia e le uso ai mai se fo yo le leo langa leo ka ko e ku sa mo ai manga o i lo mai ko nga mafiki ma ia ai fa malo atu le tau ata i malo le ono sai ia na watu na tu ia nisi o fufuanga asonga fua wana misi ya joe ai fi sa ili atili masa su atili tu sai fo yo nei me sina ro tanto watu ai mesi lo na fa o nga ina o na ina lo tato wa posters na tu lunga na songa fua ai ole tato wa se e mai nisi o tato tala toto i le nei vanga o le afiafi ia wale fasi fonga o le tanto porokalame e le tautai ia le fo ia afiafi o le aso lulu tala to mua o le ua mai a o na faataunuina ia le feilo inga muli a le fionga i le au mamalu le malo Samoa ia mari tato au masi i le manu Samoa le ua mai ai be o na faataunuina i le aso na dafi ia le fionga le tai malanga le sunga Hesed Yeremia ia o le tai au lana le la le safo ai le feilo inga male au mamalu le malo le fionga ile tui maleli fano vale to solo vile lua ma le masiofo ia me se foi o nisi ia o fa urulunga le tato fainga malo fa ama vai ai ma doe ami fanga doe nga o manu ia wale saunia to le tato au ia mo le fai malangantu i le ta'alonga fo i lea o le Pasifika. Lea tātou te ta'aloi me ia bani tonga, ia whapea fo i fiti. Ia e sa tele ai na ta'o le Pacific Rim. Sa iai fo i nao na po. Ia o lea la ua ta'u o le Pacific Cup i le teimile nei. Ia whiloa iai fo i le fionga i lea maro le malo me se fo Captain i manatua. I le saunoanga a le taita i malanga su a Hesed Yeremia lea sona nafi. Poro kalame le tauta iai. E le o le au lea mo le World Cup. Le ai, o le au lea ua filifili le teimile nei. O i la tau nei o lea uanga wa mai, wa vanua mai foi. E la tau te taa alo i le tamirasanga lea o le Pacific Cup. Lea e wha ngā solo nei, ma tu e wha ngā solo le Tri-Nations, wha ngā solo le Six Nations a Europa. Ia e wha ngā solo ia le tātou Pacific Cup. Le la vea i mai a pani. O le au la lea. A mai aloa la ta'alonga ia e saunia tuai mo ta'alonga Pasifika ina ia pani. Ia fato a piki e loa le ma fili ina ia le tātou au mo le ipu o le lalolangi i le amatanga o se tema. O le reporti le nā le songa le teitai mlanga. Ia ai whaaftai fo i le tātou malo me se foi. Ia o whamanuianga mai i le fionga le au mamalo le tātou malo. O le isi tātou update lona lua.
O lea ua reportia mai Samoa, i tātou tala o mai Samoa. E valu te si fitu miliona da la lea ua faa matu watu ele malo. E tau balantu i le matanga ruenga o lātou pūlea tanga tawhainga ruenga le malo. Mo le si tanga o tutongi o li i matama i tai fomai. Tono le tātou kuturu. Valu te si fitu miliona tala. Mana tua foi. Ia le mali lienga foi lea na tātou whaasoa i foi le vaiaso na tuana i atu. Tūlanga foi le e le ngata foi o le tutongi no lātou overtime. O le suinga lea ua iai. E le to e ngā lulu e overtime. O le akuli au e no more hours. Ia o lo tutongi la o e le fomai. Mai se ila tau foi le fomai pasi. Lea o le asitia. Now, isi ka mai kalafi lea sa o tapena ina i pea foi no foi atu. O no mera fatu sa ia. Mai tātou survey e mai se foi o le stau sa ili atu tutongi o lo iai Samoa. Ia o la foi reportia mai nisi o fare whaasalalau, mai nisi o newspaper whaasalalau. Ai no tau mawhai lai whaatusa mai ana i an tātou i New Zealand nei. Ia ono le tātou porkalame o le ofisa au tui New Zealand. Le alala nā le tau te sila mai. O le si tanga lea ua iai le taimire nei. Mua. I le head of departments, o leo te tala noa atua o wia le soifua maloloina, head of departments i le vaenga o le emergencies, for mai. Head of departments a Samoa, o le vaenga sa iai mua, sa se lau ma le tolu wafe annually. Sa se lau ma le tolu wafe estimations le na sa iai. O le si tanga la lea ua iai, i le taimile nei. Tu fwalista le si graphics, le na tonu lavo esi sila mai, sa se lau ma le tolu, o le fatu tusa le sa iai sa ililinga atu i Samoa, mo le tangata fo ile sinia i le emergency head of emergencies. Se lau ma le kolu wafe ka la annually le tangata le sa iai. O le si tanga la le ua iai nei. O le ua si iti ai le se lau se fulu fitu. Estimations le ua iai. So you're looking at fatu tusa le fa upopo iai ma le monthly fo ile le allowances. Le si tanga le ua iai fitu se fulu wafe. Fiku se fulu wafe le si tanga. Le ua tu inatu iai. Le la ukangolo le fa tusa nga i New Zealand. E le tūlanga o lo iai. So if you look at this siaka, o le si tanga le ua iai nei, se lau se fulu fitu, mai le se lau ma le tolu. Uso o le ua si ikia mai le head of departments i le pasianga le ua iai nei. Le ua se lau se fulu fitu, looking at fa se lau valusu ma le tolu ta la annually salary. It's a massive jump. Fa upopo iai, ma le fitu se fulu wafe o le alongi. O le kulanga lava le ko kongu ai o New Zealand. Le ke sila mai iai. O kangaka la head of departments. You're looking at 200,000 plus. Ia. E fesili mai fa pia mai. Ia, se vai la iai le la ikiki kele. Ia le anga ele fa tusa lia New Zealand ia Samoa. Ai e fua fa le mafau iai. Ke le ngasi kanga. Ona makua ke le lava. To refer lai le siata. Aku rai kanga ka piko i kokongi nga ka le iai te tonu o Samoa. I le departments lava le soifua maloloina. Kama fu le head of departments, le head of surgery. Ia ma le ICU. Ia, kama la le si kia lunga le se lau luas fulu fitu wafe. Ma le alau ni fitu se fulu ono wafe tala. O le tutongi o le tangata la ilona tofinga le iai i ngengi usirange. You're looking at 200,000. 244,000 plus. So, o le si tangala le ua iai mai le salary o le masinga i ar kangaka. No mo lisa ongo afe le fiku afe i le masina. Ia le you're looking at 7,000 to 8,000. Ia o lisi you're looking at 9,000 le masinga longo winga. O le makua ke le lava o tutongi. Now, e fesili mai ia kia upe ke fesili lava o ia. O fe kauire koko nginga mare si itanga lea ua iai. Mo ilantou nei e ta ua o fomai. Fomai pasi ma wha aurulunga. Ia o vaenga o le au kipikipi. Ioi, vaenga o le au. Ioi. O a ma lava. Ia, terminology le wha o ngā i ngā soifua maloloina.
Aua fo ile ngā lulu ai o nei fo mai. Whekaui. Ioi. Whekaui lelei. Langa e whekaui langa o ngā lue ngā ila tau e. Ioi, e whaitau le mai ma le mangalo. E tu sai fo. Ia, o le pui ngā le saunga le mua, ma le soifua lau tele o si o tātou watunu. O Samoa. So whaaftaila ia, o le mela lea e whaakarikari de kaimire ngai. Wa e mara tua, na o se fuafuanga le ia, o le upasia le varu te 7 miliona. Now, o lea e whaakali, pe kalia inga, ele asosio fo mai. O le whaakali pe lau ke kalia inga le o whalea. E o le lai le ito e mo, me se tātou update le taimire nei. Pe o le a kalia ele asosi o fo mai. Ia pe le ai fo. Ia e ngā onga whapenga, o ko. A se lau mongo kupu a whesoka kokongi. Ia ai whetau I lava le taui mo le ngalui. Iyo, me se fo o lātou tomai. Ia maanga wa leanga e le whaingo fie le ngā ruenga. Ia ai o I lātou lava fo. Ia tau tuanga e whaima le wha mauni. Tasi la le vaenga la walunga o lo o iai te tono si o tātou te ro. Ia, ma nisi o tātou tala o to o tole ni vanga o le afiafi. Ia wa fo I lau wha fonga maua. O lea ua tāpena mai e le bulenga le tātou Tasi Market. Tau nuu I Samoa le songa le whawhenga inga ia Reverend Tole Fua. Ia e fiso soani fo I le lauina mai. Ia o fua o wha ele leanga ma le tamau a inga o lo I te tono si o tātou o tunu o Samoa. Ina ia au mai I nei e whaatau ina ai I ni usila nei. Mana tua fura unanga le Tasi Market. Ia ua mōna o ni usila la vaia mo le nei teimi. Ai I se fiso ta inga ai le malamalama ua mauantu ma le sunga le whawhenga inga. Sa ele sau noa ngā le whaiwhi au sunga tule e fua na whaia na mantala noa. O te fia mana o fo I e whaasoa I nātu. A o la fo I lunga o tātou update. Ma se fo I le tele o tūlanga I talo ma mea mata ma tūlanga uma. Na ia sau noa I e whaapea. O kousi le sila mai le ngoa I o le talo. Ka mai le la asau. Ioi. Lua tātou containers o le asau wai fua wha ele leanga. Galo. O ufi, mangioka, whai Samoa o ulu, tūlanga uma whapena. Lea o le a au mai se tūlanga fresh. Fresh whinga lea mai e containers lai lesi mai lava. Ia le tūlanga I tātou fua whai leanga. O le sau nganga le sunga whawhenga inga walanga leanga ofisiri atu. Ia, le a sau asia singa. E mai se anu uitua. By the way, o nisi o tātou mea mataia, e mai le tū malo sa whata. Ia, morsi le fiar kokele. O nisi o tātou mea mata ia te sila mai ai. O le sau mai sa whaka. E a aka kukarangoa I sa whaka. E kele a inga whaase ale to tele a me se foi ono o le nala walunga ale sau noanga foi ale whaipule o sa whata ma whapea mai waonge. A o le to sila mai, o le tele o le tātou talo lea, le sau mai sa whaka. Ia, e whaono whapea atu, ono suatia ma, niu suatia ma vaie ma nisi o fio anga. Lea sau werka ko mea makalea. Ai ino wasau noa sunga whaiwhi au ma whapea mai asiata. O le mea maalie leo ke sau mo over ai eisi o tātou watunu. E ui I le ngei poro keki o le milionga lea e ka ua ma mea uma. E ui I le whaailoa ma le tau wala au, a le mingiska o whaakoanga ma whainga whaiva. Ai a le filifili lava I la tau Samoa ngā lului. A le filifili lava I la tau e o e whaima umanga. It's just a waste of time. Yeah. Sere maanga ia I o le vaenga. Whamai. Po o le a le maanga ia mai o le polo keki, ma fuafuanga umai kua ako le polo keki, ma mea uma lava o lo whaakaakikia mai e ngei polo keki, ma vaenga e ui ma aunga I ai le polo keki. Ai a le filifili lava tangata Samoa, e o e ngā lulue, ma koko ma umanga, ma whaila fumang. It's just a waste of time, waste of money. Ioi. So nganga songa fifia. Loro wingala. O le ala o le ato e au mai ei tātou, I le tātou whaasoa le na tātou talatala noa mai ei le asoa na nafi. Pe ua maki kiwa e a Samoa. Pe le ai. O whaasoa ranga. Leanga o lena maua le toe o so whaiara ka kufsa o ka inga ma Samoa I le tātou au re manu Samoa.
Ai ua mana ia si vai sua na alu i le tātou whaasoa i le asona nafi. Pe whaamata ua mātitiva e alu tātou waturu. Ai whaamaka foi o ao ngā le polo keki le au waku. Whaamaka o ao ngā le polo keki le au watu. Mō tātou ainga. Pe ua ngā o se ngalu e whaafua e le whaki. Tō tele nisi sa o whaasoa mo utara tala noa isi o mātou nuu i satu pa itea. I whea kuala o whaasoa i au ke whaonga e au mātou nuu. E au tala fo uta whai atu tala moni u ke le ngofo whaku alanga reko ke sira fia o le malanga atu masau. So sa u malanga atu lava i lunga o ngā ruenga. Ele misi ase kai meo ke alu ele mātou a inga mo warusi o mātou nuu i satu pa itea i pito nuu. Ke le lau kai meo ke whaasoa ai ma o tala noa fo ia i o ainga ma ilantou o loo whaia le nuu. O ke whaalongolongo ai lava. E le tūlanga fo i le o le nau tai ma mana o na onga. Ai koi kiki ape i le onga lue inga. Ia. E pei o lae ua avaku pei o lae wha maru mai runga o le kaumawhakanga ke le alea. Ai whaafewhea ngā avea o e ma partakers. E whaafewhea ngā avea o e ma si tangata e tofo mai mangui ai. E o le vaenga langa. E ke fiu wā la e te whaapea mai. O le polo keki. E ngā ola mai maure kaimi. Pe ke whaapea mai foi o le polo keki. E le mangui ai. E mangui ai ngā o ngisi. E le mangui ai ngisi. Unless e ke alu e whakaika inga e koko. Kasi ngā vaenga tāua. You have to fulfill your end part o le deal. O le alau end part o le deal. Kakaunga hele whaisau ngā ruenga. Ia al whautuanga mo tātou. I sa mo kakaunga hele whaisau ngā ruenga. Auane i avea o e foile le na o le tangata e whaakarikarikingi. Auane i avea o e na o se tangata e whaapea mai. Se au mai ia i kua o le kiri roa po le mea lenga ka fiu po le ngu ia o i le whaipule ia. Mea lenga au mai ia i kua arfesiri la a avaku ngei la o le ale mea lau mea la a whaia. Ia o isi la a inga. O la wai ua inga kalangoa mai. Ia. O isi la wai ua kalangoa mai. Ia o la le kakiki ai kua o le mo mako waya pa povinga au mai. O le fisiri la. E whawhewhea ngā whaongare ngā wae pāpovi. E whawhewhea o ngā whaongare ngā wae pāpovi. Ia ele mawhai ngā whaongare wae pāpovi pia whapea o lou mā whau e te le fia mana o e whaise pā. Ai ngā ongi povi e lolokai ngā pā. E whawhewhea o ngā kupu ma whaalau kele le mā whau pe a whapea mai e avaku le waia pāpovi ngā avero lea whaka akia i lalo le whakaipu, ma polo ngā, ma limua, ma vaoa, ma pala kua i lava si waia, e re ai ma se mea ua whaia, lenga fui o lai nofo mai. E a mai ngā waia pāpovi o le are mea a whai o yengi povi. E maafua o ngā maua povi. E maafua o ngā maua pua, tulou. E maafua o ngā maua mamoe, warau mamoe whangai Samoa. E mafua o ngā maua moa, o ngā wa e haru mua lau sunga ngā e whaaku se pā. Le la tātou whaasoa ka kia la whai ngā malo. Le la le haru le tātou tara noa ngā ilunga i kai pengo whai aku. Ai sirir kako whaasoa ka koulau kele. Kako whaasoa ka koulau kele po le a lau ai kia. O le a sa ufiso soani. E ma whai o ngā lulu e whaakasi ngā ia kinga ia le mea lea. Ngā ole ngofoa. Ia makarikari whapenge. E ile si tangata whamai. Ia rawa ka kiki au apa. O le mako poro ke kirenga sau mua langa maua inga ia au apa e valu. Ia au le ropo na le mea la awhai ngei apa. Vai. A me le a makai roku rosi nga saipua. O ka se malu le koe manga kua saipua ia so ia. Ngai o mako ai. O ka manga pua pui le apa. E mawhai o ngā e a makasi ngā mea. Ioi. O le whaale ko ngunga lea ka ke vai e kua i kongo Samoa. Beia la o na sau noa mai le sunga le whawhea ngai ngā reverend le afoa. O le whaale ko ngunga le maua i tutono o si o tātou o tunu o le kaimile ngai.
ua manao e na o le se e ai ma o malie. E nga o le mangao nga o le sapi lava. Ai ku lima uma kurungo le lau me uma. O le mea ngarau kupu. Aioi. Ta tia ia le si ku ia ma. A o le mea kongua le kupu. O le ala fo ila le ngā. Le ala i pe e whai ngofie. O ngā su e avangoa loa e ngā luenga whaavaitaimi. Aioi. O le ala fo ile ngā le ala i loa o ngā kako su e avangoa loa i ngā luenga whaavaitaimi. E ai tau te sila fia la uko. E a se whiakura la ukala. E ia isi a ukamala ikia ngō mai ngā ruenga whaavaitaimi. Leo o mai. E isi whanga ua ngai o kua whawhinge le lau whaaso. Ngō mai ngā ruenga whaavaitaimi. Le vang koe fo ia. Ke rei rope ngai ingi kupera ua ri ia ngā kumala ui Samoa. Eioi. O ke rei loa pe ngai ingi kupera ua ri ia. Le angaro winga ona ukala. Ngā vili mai uke ala koe whaakali i ni malai vāle. E nana o whai atu la utala lea. Le anga a whai o te tala noa mo whaaso i mea. Awe ke ika. Le anga o le o ke kilo ai ma. Kou fru ai fo inga ingi siolo ai inga. Le la na le inga whai akula o whaaso lea. Oe le ke ngau e au mai lau kamai ngā ruenga whaavai kaimi. Wa ai oi uma e ngā wa e koe ko mumu. Ne wo whak whapenga. Ne oi. Hei se o nefiu ngā sau ngai. Au le ka ua kua le ngā ko akele o nefiu se o mai. For the first time ngā sau wai. Ke lor mawhero inga ngā o lak whakadi. La koe fo i Samoa. Whamai anko. A ngā o i loa au ke le sau. Ioi. Anga o wiloa o keresa. Whakoi sea. Ioi. Au ngā kure ngau fo siuti nāma. Siuta mare au mai ngā o ema. Whama i ole hale ka mea o ngā a maua. E uma e ngā mako ngā ruenga. Kipir mako rent. Langa rau kipi uma. Kipir mea mau ke kokongi ai. Kipi mako ka avale mau ki whewa i ai. Kipi mako mea ai. Kipir ka anga o mako ka ngā mea. Male me ko koe ia la foi Samoa. Malanga e faisiong ko o rua masianga whangau. Ioi. E umai lau wa koe foi Samoa. E koe li mangi ngai pumbox foi ngai e kumoi rungo wa alele ioi. Ngai me foi e whakau. E watu e whaki ngā karinga i au whai ngā roku isi ai ngai i refi afi. Ioi. Pauanga o waru whakari. O haunga o fia o whapia isa. E maua e kiwi ngai ia ue au kamai. O va pe la waro e piki mai. E wala mili mai la rovo mai. Ka ngu okul mako pasi anko ngai o ki lani le a. Ile a male. Fa ko ke pole ke sok. Ile o ma fau mau borunga sai e fa pe isa. E ki vinge ia we o kamai wala ngale fa isa ofso soangia ko i la ko wo mai nga mameanga a. Mo luanga filosofia mai ko ku. Mo luar filosofia mai o kamai ko. Na o langon na la filosofia mai. Esa o isi e mori o su me foi le ua i le manava. Ia. Wa laki o fa so go ru. Ka ngoi pingi fo so siki uso sisi. O ia pisupo. Pingi er kama vavenga kongu maserisa. Se test le wori ile pe fia. Anga o nga ngo pikia mai le marai vale le mako ki ka ko boso mo el fale se fiska ku kala ke la ngonga foi ia wa kiro mai i boru ma o nga mai ka ko anga mako pa ia le fale fa ko mai ngo laula la ngo ma wepis alen ko pesinga me ai le ka wa nga fa kari po ro fia fa o ka mai pi fa ko akala i mai ka ngumala Paka kama se umare de risiki. Mato tau ma vai mana yo te. E nga ulo ale fa le kong. Ele ama sa ukupe nga mai e na ele o kilo se singa mea. Ai o le o to atua. O ele e ke musu e ke koe fo i le faile ma umanga e ngalu e inga le vao e ke musu e faise va e ngore poro ke ki. Ai e ke fa moe moe. E ke fa moe e kuri mai lau fa ngau i ngalu nga fa vai kaimi. Ia le la musu ku ia oi. Wa uma soia. Iwe, era ko fa yaku. Wa uma soia. Sa mawai mea o ngai kele.
ele sa ko fa le nga le ka wa mai wala nga ioi a tonu le lope au nga foi le pe au mai sa or ko se au malanga ro ainga a ko ngwe o le lima fa kasi a ko ngule va ve mo wengi me au nga ai ua mavai aso ia o le kamau ainga o Samoa ma ainga fa loto I fale sa matua maua ku ngaruenga ia ar kai mingi wale ko kusa sa isi fa ai supunga se o ma ko wale ko susa saso wale o toi tutusa ai la o I nau mai ma ma waila nga ruenga ngai ki fa nga ruenga se ui o singa mea mangu ngau fa si kanga o nga ruenga malo o ngo sa I la nga ruenga ma la u fautuanga fa sanga nga I parpala ma ele ngai kua e ro mo ka mo lawa pingi si ngau ko nga kapisi pingi si ngau ko nga kamako fai si ngau ko nga ku kama ioi fa mau ko kua lau silsila pa si ngau sai pua tu lo ngana e sili aku le nga ioi e fa merkala lo mo ko e sili le nga ai ruma ai me makua la le wingo la utala ma wa mahasio ko kongi nga e kau fa so ala wa pepeki ai ala fa nga nga mau war size 2 fa ki e va ar le chan masinga oso I kukuila sa mea ka ele sa peka ele sa peka foringa e saunga e president Biden vai e fa aluaina fa toruina a o lo ngau e au mai lau kama I ngei ma au mai sia wa finge ngei a tonu ele ma tele atu ni tupi ai ono malepe ai foi iyo e ono malepe ai si ola ainga pa unga le aki nga ele wo ko vai ko sa ke le mai le mere o mai ngere au kau apu iyo e fai foi ole le kau apu file mu a u fai ma fa so e sai lungo social media ia ma mai ai malako issue ai pega mai o mai vengi issue e ka sera ma fuanga e ta te fai o le kele va ve yo nga male pele pe ku ai iyo o ainga pa unga le fa mai le kau sa mo tau le sawa le ati na o ainga a ua sawa le masofa o ainga ala winga la io la fa soa e au e ta ui uma I le tala fa pea fa nga le vangoa wa il pro ke ki Samoa vai le to te le o iso tamari I le wa fai pisingi singi ngala amakan koe ngala atoe fo ya tu ma toe falute atu I Samoa e fa o nga vanoa nei fa o nga le wa yu ka le fo wa ai fangua fo ia ko ainga le ke le nga vesi ai kua oi ioi ai nga ole vaoa ele fa nga ele ole ao nga la le na o ka ko pa wa ye ku fa ele ole ao nga o ka ko pa wa nga le ke I kai mai fa mai ku fa so mai ngi pa wa ai le va ko ku ke ro ma fu nga o lo nga fo o I te le nga le va ko se cash e wa foi la nga va ko e se me va ko fa nga ia peke fa pe mai la oe ia o me nga ye le sa fia wa sia kai pule ama ko me fa nga ai ala nga la le o ngia kupi iwe ele o ngia kupi o le fautuanga la tele ele o ngia kupi o kupi ale malo se ivanga nga wa ka ku la va sa kupi lo wa ka di malo wa finge nga pule ya le o ia pe ke aru ye ke pa ki pe ke aru I fia pe fa ye fa ipoi po nga lo wa finge pe fa ye mali war ko ai ko pela ngai pule a o tupe o le au vatu le malo e tau ala mai fiso soninga mafu tulanga uma le tunu ulo tele ka kau foi langa pule manga fangafa e te tau foi ona fa pa keki le ma fai le ni fuafuanga maniati nai e vai le sesenga ya lango le mele ma fo fo tato mana oa e fa liu kesha kulmea mana oa e fa liu lo pepa na vakuloa le lea loa. Ai a whapea o lea ma lea ngei mau porokeki ma ngei mau milionga ai a e filifili lava e te lefia ngalui e ke pese lava ma e pese pea I le pese lea ua onge ua matitiva ua wha le tonu lea tonu e oi o la ngā ku alalo
e fiu fo ia le fai ngā malo e au waku le milionga, e fiu le fai ngā malo e fofolaku ia mau avangoa mangei mea uma. A e le filifili lava Samoa le antunu ue kenga lue, mai mau le taimi. Ia, whasoanga ngi vanga le fiafi. E pule aska funge le lao na sa ka kia ku ia o kafa. A e le fiafia, koe wha fo i mai ai fai whasoa. A o manu manunga le iai. O lea peila e whaalango lango mai ia kungu i whafo. Pea ngofe aku, kere o karangoa u tai tai, leo ke karangoa kua ia oe tatou watunu, oe maa. Kau ke levo kukusa. O le mere la kupu, la a ova lo wola wha moe moe mai. Nga o sia mea, vili aku ia. Nga o sia mea, vili aku wha mole molea. Ioi. Meli aku vai aku po online ia. Ioi. Se vai aku po online mai ia. Se vai aku po online mai. Ioi. Ala e makua ka kikia le ngoa ngoa i o le suo kipi. La ka kikia le ngoa ngoa i o sa peru kulou le o oso. O faku la au o ngai faku koko ma ngai faku mori o familinga. La le la apala. Wa umanga fa mea lofa aku i kalo mua maurua i sele selenga. Ale vili mai. Fa mole mole. Se mai asinga kupenga le langa i whainga kāse i. Kau whai se mea airango mako ule whawhanga ngi whai au. Ara wa palare me o le famili ngā kuka, mamare me o le famili ngā melengi. Le ngā waku. Are wa whai ngofi ole o langa wha moe moe wale o toi e se nau tai. E ngā ngau le vau. Ma wha e le tai. Taurunga le wha soa. O le maanga ia i o vau ngangana ia ngā wha o ngā e le au tula toa, ma le au pupu toa, ma le au fuelo loa. E wha matala i nai. Le sosia mai le moana po o le ngatai whale. Ma le sosia mai le lau ele. Whafonga fo i Samoa. Ngā ngau le vau. Ma whaae le tai. O le a le winga o ia vau ngangana. O le a le winga o ia upu. Ngā ngau le vau. Lai ka o mai kua mawhiwhi mai kua i le whako whala inga. E te le alu e maua ngō fie se mea i le vau. E ke le alu e ke moe e ala mai. Nga ole ako esi e ke sau moe. Vai le mangingo i ore kala, ngā ngau le vaolono winga, you have a work to do. It required work, hard work. Faa e le kai. Ale winga le nā whamatalanga. E ke aru e faa e mayuka le oa mare ka mau a inga, lai ka oko i le aliki kai. O le winga ngā. Ioi, ai sira ngea e laku nge waso lofa ku se piko ele fo ile le lo fangua i lalo. O le ale upo e ke whaarongo ke whaafonga so e whai e ko inga sore, fe li i, wa e mai ukar kai ali. Sa ware kai au waku le ele lai ke mo ingi. A o le alo na winga le whaato whala inga o tautainga o ngā tei whale. Aru e whaa e mai uka le meo le malie, le meo le ume, meo le alongo, meo le kifi, meo le o le kauku. Oka o kai le vanga o limu. Ale wha e mai uka, ua le vanga fia sava vari mai. Ai anga ia ingi o la kou mafau, ola mungi o la kou vai. Wa sava vari mai whafangu o ere ke moe. Alo winga le nao, le nafa metalanga, ngā ngau le vau, ma wha e le kai. Ale wha e mai ai o le tai. Sanga iane ai o le tai. O ai o le kai. Ola le kau mawha. Iyo, e o ngai fole ma ngai pipi rai kakangu o levang fio mai lunga. E o ngai pangea ngare kava vale solo, pare si king pangea fa mai. E le pikia o eses. Na mai e o re koe saua fo isi fingere le masang. Ai, ola kala ngoa pangea por ke me kero koe au mai. E ala fa fefea la nga fa e le kai. Pe a fai wa ele kangor pakeke ma e alu eli mai uka pangea ma eli mai uka le lidi. Pe ke kai le lidi ma eli mai fole ma eli mai pipi. Ai pau le mele wa e kango ai nga o le messenger lava mar telefongi. Ma e omi mai ku ngui faf. Iyo. Or kala ngo ma mar fa soa le avaku. O ka ko lo kele. Ke wo ko fa pia, so le fai finga la kama. Ai ko kero ilo. To tele yo a inga le fai le fie me la fa so wala la ve umaya. Iyo. La ve umaya.
e le whaingo fia fo ingai kangaka ia kungu i fafu. Ia le tali atunga o lo tau mana onga ma le mana o mianga. A o le uwawalusia a o le whau. Ta ko koe fo i al whaasingo manga. O le al whaasingo manga. Ele pangua masuafa. E o mea umanga. O le ngai ka o oko mai inga. Le tele o le sosia ma le tamao ainga. Ia, tau runga proklame. E le vanga o le fiafi. Ai se la manga o le tautu mali ila fuifonga va tele. Ia o proklame ia o le loto alofa. Ia, tata alongo ma se fau Samoa. O lo kele sosia ma le tamao ainga. Ai mo miaru tatou ngā lulue. Ina ia maua. Ia, ai e tele. Ia awa le manuia lau tele o si o tatou. Turufa mangano se la manga o le tautu mali ila fuifonga va tele. Ia, o le tautua lea lau Blue TV. Aso tai au, ia, maua se sia tatou o tonga, me se fu me o tupu mai Samoa le fiafi. Ia, fa manui tele fa sau sau nga matoi tai mo le lipo. Sia te fle malu ma le aunanga le Blue TV soifua ma ia manui.